Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini desa binaan Koptu Ismail, desa Simpang 4 di Dusun Keramat yang mana lagi banjir semeter lebih. Apabila masih ada di rumah ya, nah kita evakuasi. Oh ini, alhamdulillah nih telah dikeluarkan warga kita desa Simpang 4. Nih wilayah desa binaan Koptu Ismail, semua kena banjir. Hah? Ini pengevakuasi anak-anak. Oke, sudah. Betul-betul. Iya. Tak semangat bilang. Semangat. TNI di Turaya. Dah. Pijit terus. Udah. Oke nih, banjir di desa binaan Koptu Ismail, langsung kita evakuasi nih anak-anak. Tak semangat. Semangat bilang, tak semangat.